Ndi macharoni ndi abavusa macharoni ano dzina ni la manda la murena wa Yesu Kristo. Tikotenda uri murena obalonda wovuwa zwavhuḓi na musarani baba vha songo vuwa zwavhuḓi mara kha vha thetshelese ipfhi ḽa mudzimu ḽi vha taule dzinani ḽa Yesu Kristo. Kharali musi ndi sathu pembeledzana navho nga ipfhi ḽa mudzimu ndi vha humbele vhone ri rapele. Khotsi vha vhugala Yehova wa mavhuthu baba ri a livhuwa nga matsheloni hano. Ri khou ṱanganedza tshikhathi hetshi ri tshi tenda uri tsho eḓana uri ṋea zwiḽiwa zwashu zwa mimuya zwo ri eḓanaho. Ri khou tenda uri muya mukhethwa ndi ene ane u ḓo vha murangaphanḓa, u ḓo vha mueletshedzi, u ḓo vha mufunḓedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho nga Kristo Yesu murena washu ri a livhuwa. Amen. Ndi khou tama u ṱuṱuwedzana navho ndi tshi isa phanḓa kha zwe nda amba navho vhege yo fhelaho, nga maanḓa kha vhone vhe ra vha roṱhe vhege yo fhelaho. Vhone arali vho vha vha songo kona u pfha vhege yo fhelaho vha songo fhela mbilu, muya wa mudzimu o luga u ḓo ri dzungululela zwone. Khou tama u vha ṱuṱuwedza ndi sa imi ndi tshi ri kha vha khwaṱhe vha songo nyama, vhone vhane vho vhea fulufhelo ḽavho murenani. Vho iwe no vhea fulufhelo ḽaṋu murenani, khwaṱhani ni songo nyama na luthihi. Kha ri vhale bugu ya Yohane 16 ri vhale 33 ri pfhe mulomo wa Yesu Kristo ene muṋe a tshi khou ṱuṱuwedzana na vhafunzi vhavho uri ndi tshi ralo ndi itela uri ni vhe na mulalo kha nṋe. Uri ndi tshi ralo ndi musi o amba navho mafhungo ari ndi tshi ralo kha nyambo yanga ndi khou itela uri vheiwe ni songo nyama nga zwine shango ḽa amba kana nga zwine na vhona. Vhoiwe ivhani na mulalo kha nṋe, ndi itela uri ni vhe na mulalo kha nṋe. Ari fhano shangoni ni vhuṱunguni, zwino vhuṱunguni hovhu ndi hovhuḽa vhune ni a tovholiwa, ni a ḓaḓesiwa, ni a tsikeledziwa, ni a ofhiswa, mara uri zwo ralo ivhani na mulalo kha nṋe ngauri hone ndi songo ofha ngauri nṋe shango ndo ḽi kunda. Hongo ḽi kunda a tshi itela ene muṋe, ori o ḽi kunda a dzhia khi dza gundo a ri ṋea zwanḓani zwashu uri riṋe ri ḽi kunde. That's why a tshi ri boiwe ndo ni vhudza hezwi zwithu ndi kale, ndo ni vhudza ndi tshi itela uri hezwi ndi tshi zwi ḓivha ni vhe na mulalo kha nṋe ngauri na vhuya na vha na nḓivho ya u zwi ḓivha uri nṋe ndi nṋe nnyi, ni ḓo vha na mulalo ngauri a huna tshi no nkunda. Dzinani ḽa Yesu Kristo, haleluya. Vha ḓivha hafha shangoni ri khou tshila kha dzivha ḽa vhutshilo ḽine a ḽi to leluwa kana u to suvhelela u tonga ngilasi yeneyi musi vho i fara. Vha vhona ngilasi vha tshi i fara yo suvhelela yo ita zwavhuḓi, a i na magogomba, a i na mini, vhutshilo ha ngo ita muralo. Ndi nnyi we a vha tshi zwi ḓivha fhano vhutshiloni zwori ri ḓo vhuya ra vha ri kha maga a lockdown nga nḓila ine ra vha ngaho zwino? Ndi nnyi we a vha tshi zwi ḓivha? Ra ri sa zwi ḓivhi, a ri ngo zwi ḓivha mara ro ri phelemene ngazwo. Mara naho ro ri phelemene ngazwo ri a ḓivhudzisa mbudziso ine ndi khou amba uri vhone vha ḓivhudzise ngori zwine shango ḽa amba kha zwi fhambane na zwine vhone vha amba. Kha vha lenge u ḓivhudzisa mbudziso uri nahone nzulele yo ima nga u rali, mudzimu ha tshavha mudzimu ane nda muḓivha na. Mudzimu u kha ḓivha mudzimu ra maanḓa oṱhe, u kha ḓivha mudzimu o no hula, u kha ḓivha mudzimu wa maanḓa, u kha ḓivha mudzimu a sa shanduki. Naho nzulele yo imisa hani, hu si ni ya shango fhedzi, naho nzulele yo imisa hani na muṱani wau, naho nzulele yo imisa hani na mushumoni wau, naho nzulele yo imisa hani kha hoṱhe hune vha vha hone. Mudzimu u kha ḓivha mudzimu, u kha ḓivha ra maanḓa oṱhe, ha shanduki, ha rembuluwi, ha dzinginyiswi nga nzulele. Haleluya. Mara riṋe nga lutendo ri fanela u ima ra vha na fulufhelo ḽo khwaṱhaho ḽine ḽa amba uri mudzimu ha kundwi nga tshithu. Haleluya. Zwine zwine nda khou ri kha ri khwaṱhe vhana vha khotsi anga, kha ri ime vhana vha khotsi anga, ri songo luza lutendo, ri songo laṱa fulufhelo.
bivhili ri malamba a vhasangani ndi mahulu vhaḓivha musi maḓumbu a vhutshilo a tshi vhonala a hone a ḓisa nyofho. Zwino nyofho kanzhi a dzi itiwi nga zwithu zwine zwa vha ngoho. Nyofho hedzi dzine nda khou amba ngadzo dzi itwa dzi ḓa nga ndavha ya u expecta zwithu zwine a zwi na ngoho nga ngomu, ende nyofho dza vhuya dza vha hone dzi tswa lutendo lwa tswiwa mudzimu ha tsha takadziwa, ngori bivhili ri vha sendelaho mudzimuni tshavho u vhe utenda uri hu hone na uri vha mu ṱoḓaho u ḓo vha ṋea malango. Zwino nyofho dza vhuya dza vha hone aida nga zwithu zwine khou itea fhano shangoni, aida nga zwithu zwine vha khou zwi pfha, aida nga zwithu zwine vha khou zwi vhona, aida nga tshenzhemo ya zwithu zwine vhone vha vha nazwo. Hezwi nyofho dza vhuya dza takuwa ngauri nyofho na dzone ndi tshiṅwe tsha zwishumiswa kana weapon dzine diabolo dzi shumisa u ḓisa nyofho uri riṋe ri bve kha focus, ri shavhe kha lutendo lune ra vha nalo. Zwa zwino shango ḽo ambarelwa nga vhulwadze vhune ha khou dina. Hezwi ri tshi ri hei ri kha huna delta ho no bva zwiṅwe zwino khou pfhi zwi bva gai, zwezwino hu tshi pfhi mini hu ḓo bva zwiṅwe, zwi tshi pfhi zwi bva gai, ho dzhena zwino, ho dzhena zwiḽa. Mara mudzimu ndi khou vha vhudza vhone vha tendaho mudzimu, u kha ḓivha mudzimu no matter what. Arali Yesu uri fhano shangoni ni vhuṱunguni, mara nṋe shango ndo ḽi kunda ndi tshi itela vhuiwe, hu khou nyaga nṋe ndi tshi ima nda fara tshiṱango tsha lutendo nda ima nda ri mudzimu arali ya hone a huna tshi sa konadzei. Phodzo i a konadzea, tsireledzo i a konadzea, gundo ḽi a konadzea, mulalo u a konadzea, zwoṱhe zwine vhone vha zwi tama zwi a konadzea dzinani ḽa maanḓa ḽa mulenda wa Yesu Kristo. Arali vha dzulela u ḓivhudzisa mbudziso yori mara kha nzulele hei na mudzimu ha tshavha mudzimu na vha honest khavho, vha ḓo zwi ḓivha zwori mudzimu kha ḓivha mudzimu no matter what. Vhana vha Israele vha shangoni ḽa Egipta vhupulini vha tshi lala vha songo lala vha tshi khou suka zwidina, mudzimu vha kha ḓivha mudzimu. That is why o vha na mano o dzhia Moshe a mu rumela. Hoṱhe he ha vhonala hu tshi nga hu na mathada mudzimu ho vhuṱuwa o lindela fhedzi vha mu vhidzelela uri vha mu lamulele. Kha ri ḓi ri vhone kufhungo kuṅwe khokho kure kha Timoteyo ya vhuvhili, ri vhale ndimana ya 1 ri ḓo vhala verse 7k iri ngauri mudzimu ho ngo ri ṋea muya wa u vha magoswi. Mudzimu ri ṋea ngo ri ṋea muya wa u vha magoswi. A goswi ḽi vhonala, goswi ḽi vhonala ngauri naho zwithu zwi sathu tou konḓa u ya gai ḽi vha ḽi khou tetevhela ḽi tshi shavha. Goswi ḽi vhonala ngauri a ḽi koni u ima ḽa imela nndwa i re hone. Mudzimu u ngo ri ṋea muya wa goswi, hu ngo ri ṋea muya une ri tshi vhona zwithu zwi khou itea ra shavha. O ri ṋea muṅwe muya, o ri fha muya wa maanḓa. Arali o ri fha muya wa maanḓa zwi amba uri ri a kona u lwa. Arali o ri fha muya wa maanḓa zwi amba uri ri a kona u imedzana na nyimele iṅwe na iṅwe. A zwi ambi zwa saizi ngori vha ḓivha ho pfhi arali vhe vhone na lutendo lune lwa nga thoro ya lumonya, ni ḓo amba na thavha hei na i vhudza mafhungo ya ni pfha. Zwine zwa amba uri arali o ri ṋea muya wa maanḓa, o ri fha muya wa nndwa, o ri fha muya wa gundo, o ri fha muya wa u ima ra ri dzi ra ṱoka midzi dzinani ḽa Yesu. U pfhi uri hoyu zwine ndi khou amba navho zwino ngo rali hoyu muya vhone vha nawo ndi mafhungo o u rita. Hoyu muya nṋe ndi nawo ndi mafhungo o u rita ndi tshi dzhena thabeloni, ndi mafhungo o u rita ndi tshi vula mulomo nda amba zwine nda tenda zwone. O ri fha muya wa maanḓa, o ri fha muya wa lufuno, o ri fha muya wa tsha vhuhulwane. Muya wa tsha vhuhulwane ndi une wa dzika wa ri hezwi zwithu zwo vhilingana, wa sa tende u vhilingana. Zwithu zwo vhilingana, muya wa tsha vhuhulwane a u vhilingana, wa ima wa ri aha zwino hafha yo shoma. Zwino vhunga yo shoma ndi dzhia buḓo heli, ndi dzhia tshiṱango hetshi. Zwino yo shoma vhana vha khotsi anga,
rine rina muya wa tshabuhulwane, rina muya wa maanda we mudzimu aripa ari ḓo rita maanda e mudzimu aripa ri dzhene thabeloni, ari ḓo rita maanda e mudzimu aripa ri ambe zwine ra tenda zwone, ngauri Bivhili iri muthu u vhofhwa na u vhofholowa nga fhungo ḽa mulomo wawe. Tshe tsha ḓala mbiluni ndi tshone tshine mulomo wa amba. Ho ḓala mini mbiluni yanga? Ho ḓala lutendo, a ri ambe lutendo. Ho ḓala nyofho, izwo dzi ḓo ri huvhadza. A u ḓale muya wa lutendo, a u ḓale muya wa lutendo. Bivhili kha bugu ya Psalm iri na u thungwena wa maḓanana ḓana thungwena wa maḓanana fumi, a zwi nga u sendeli. Hu khou nyaga vhone vha tshi ima vhunga ndo dzula vhudzumbamoni wa ṱaḓulo ṱaḓulo, nṋe ndo lala mulunzini wa mukona zwoṱhe, ri ambe unga mudzimu washu, ri ambe unga ene mudzimu muṋe washu dzina ni ḽa Yesu Kristo. Haleluya. Vhatendi, boiwe vhatendi, boiwe vhana vha mudzimu, ro to ṋewa command, ro ṋewa muthetho wa uri ri songo ofha, ngauri mudzimu washu u pfhi Yehova ndi la maanḓa oṱhe, ndi mudzimu wa ṋama yoṱhe. Uri ni songo ofha vheiwe, ngori nyofho dzi beba discouragement, dzi beba u nyamisa. Nyofho dzi beba mbilahelo, mbilahelo vhona dzonevho dza tswa lutendo. Lutendo lwa tswiwa, muthu ha tsha kona u ima phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu ena mafulufulu, ana expectation, ana ndavhelelo, ngauri Bivhili ri vha sendela mudzimuni tshavho hu vhe u tenda uri mudzimu u hone, na uri vha mu ṱoḓaho u ḓo vha ṋea malamba. Zwino hezwi nyofho dza vhuyadzana, that's why mudzimu o dzhia muya wa nyofho a u laṱa, a dzhenisa muya wa maanḓa, ngori nyofho dza vhuya dza vha hone dzi beba mbilahelo. Mara ri ḓo tou ita hani hafha fhethu? Ḽi ḓo vuwa ḽo tshisa hani? Who is next? Ndi nnyi a tevhelaho zwino? Nyofho dza vhuyadzana dzi itisa uri hu vhe na mbilahelo. Zwino mbilahelo dza vha hone dzi tswa lutendo, lutendo lwa tswiwa a takadzi mudzimu. Tiri bugu ya Baiɓele i ralo, iri vha sendela mudzimu mutambo wo tenda, ende vha mu tendaho vha tshi sendela tsini navho u ḓo vha ṋea malamba. Zwino ndi khou vha pembeledza muthu wa mudzimu, ndi khou ri vhone vha ḓivhaho Yehova, vhone vha tendaho Yehova a tshilaho, dzinani ḽa Yesu Kristo, vha songo tenda u amba luambo lwo fhambananaho, kha vha ambe luambo lwa straight. Kha ri ḓo vhona kufhungo kumukhoko kuri vhafunzi ndi nga ita mini, mara ndi iteni zwino. Vha nga ita hezwi zwine bugu ya Vhakorinta ya amba zwone, vha nga ita hezwi zwine bugu ya Vhakorinta yo thoma 16, ri vhale kufhungo khoko. Vhakorinta yo thoma 16, ri vhale verse 13, 1-3. Iri fhaṱuwani ni imeni kha lutendo, ivhani vhanna khwaṱhani. Vha ḓivha kha ya tshiisimane iri be alert, fhaṱuwani boiwe, ni songo tenda u kumedza. Mimuyani yaṋu weiwe kha u duge, mimuyani waṋu weiwe hu songo dzima, mihumbulo yaṋu i songo neta. Be alert, fhaṱuwani boiwe. Be on your guard, imani no khwaṱha boiwe. I tshi ri imani no khwaṱha ndi uri magona aya a songo neta, magona a songo neta. Tendani u lavhelesa phanḓa, tendani u tshimbila, ngauri mudzimu wawe una ini. Imani nga lutendo, ni songo laṱa fulufhelo, malamba a vhasangani ndi mahulu, magoswi a lenga u ṅala, vhadzi sa vha na lutendo lwa vhaṅwe lenga u ṅala. Zwino imani no farelela lutendo boiwe, khwaṱhani kha lutendo. Vha ḓo zwi ḓivha zwori Bivhili iri ni songo laṱa fulufhelo boiwe, malamba a vhasangani ndi mahulu. Vha songo ṅala nga zwine vha pfha, vha songo ṅala nga zwine vha khou vhona, vha songo ṅala nga tshenzhemo ine vha vha nayo, vha songo ṅala, malamba a vhasangani ndi mahulu. Mudzimu uri a shume kha ili shango u ṱoḓa nṋe na vhone, mudzimu uri a dzhenelele kha ili shango ngori o ḽifha nṋe na vhone uri ri shume. U ṱoḓa thabelo yanga, a ṱoḓa thabelo yavho, ra dovha ra vha na thabelo ine ra agiriya uri dzinani ḽa Yesu Kristo ri khou tama hetshi,
ni mudzimu uri u ḓo tshi ita. Yani imani kunga vhanna act like men, ingani vhanna nga iṅwe nḓila ni songo tenda u kundwa. Don't allow defeat. Ambani zwine na tenda zwone, ingani sole, imani no khwaṱha. I tshi fhedzisa kha yathi kwa yari grow in strength, aluwani kha maanḓa we, aluwani kha maanḓa. Nga iṅwe nḓila ḓuvha nga ḓuvha naho muthu wanga nnḓa a khou ṱala, muthu wanga ngomu kha ḓi itwa muswa nga maḓuvha nga maḓuvha, muthu wanga ngomu kha vhe na maanḓa, kha gain strength, kha vhe na maanḓa muthu wanga ngomu. Na ndi maanḓa ḓe na maanḓa a lutendo, ndi maanḓa u fulufhela mudzimu, ndi maanḓa u sa nyama, ndi maanḓa uri mudzimu u kha ḓivha Yehova ra maanḓa oṱhe, mudzimu wa mavhuthu aneaho zwifhiwa zwi si na tshiṱahe. Vhaḓivha ndi nga tshifhinga tshenetshi tsha musi hu tshi nga zwithu a zwi khou tenda u tshimbila vhutshiloni, hune riṋe ra dzhia milenzhe yashu ra ṱoka midzi, ra sa tende u dzinginea. Ngauri murena ene muṋe arali a mulisa washu ndi ene ane phodzo ya ḓoḓa i tshi bva khaye, ndi ene ane preservation, u vhulungea zwa ḓoḓa zwi tshi bva khaye, ndi ene ane tsireledzo ya ḓoḓa i tshi bva khaye, ndi ene ane gundo ḽa ḓoḓa ḽi tshi bva khaye. Mara ḽi ḓa hani ḽi gundo, i ḓa hani tsireledzo, i ḓa vhega zwo ṅwalwa kha bugu ya Yeremia ine ya ri mbedzelele ni vhewe ndi ḓo ni araba, tshi nga hani u waniwa nga vhoiwe, ndi ḓo tenda vhewe ni tshi ngwana. Vhaḓivha nṱhani uri ri vhe ri khou gungula, ri vhe ri khou vhilaela, ri khou ita zwoṱhe zwine zwa itisa uri ri sa ye phanḓa, mudzimu ri mbedzelele ni vhoiwe. A ḓo vha na tshifhinga tsho vhidzelela mudzimu nga mbilu dzi nthihi, mudzimu uri a thi nga hani u waniwa nga vhoiwe, ende ni ḓo ngwana ni tshi nṱoḓa. Mudzimu u ṱanḓavhudza zwanga, zwino ndi khou vha pembeledza vhone vha fulufhelaho mudzimu, kha vha ḓo fhumula mulomo wo amba zwine vha sa tende zwone. Zwine vha sa tende zwone kha zwi dzule henefho hune zwa vha hone, vhone vha ambe zwine vha tenda zwone. Ngauri Bivhili iri nga mulomo wavho vha nga fashululwa, nga mulomo wavho vha nga fashwa. Vha ḓivhe ndi fhungo ḽa uri muthu a fashwa nga mulomo ḽi pia vhathu vhanzhi nga maanḓa. Vha ḽi ḓivha mara ḽi pia vhathu vhanzhi nga maanḓa. U tori hu tshi ri phenemene zwithu, amba unga muthu a songo vhuya a vhala na Bivhili ḽa ḽiṅwe ḓuvha. A tshenuwa o amba, vha songo tenda u tshenuwa vho amba, kha vha ambe ngauri mbilu yavho i khou amba. Ende mbilu yavho arali yo ḓisendeka na maṅwalo i amba zwe mudzimu wavho uri kha ye Kristo Yesu ri na gundo, kha ye Kristo Yesu ri a kona u kona, dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Uri mudzimu a shume kha heḽi shango, uri mudzimu a tshimbile kha heḽi shango, hu ṱoḓa mafulufulu na maanḓa kha riṋe vharwana vhananyana vhawe. Hu ṱoḓea mafulufulu o no nga aḽa Dafita, a tshi ima muthannga a songo ambara dza nndwa, a imedzana na muthu o ambaraho dza nndwa, a mukunda. Mafulufulu haaḽani ndi one ane a ṱoḓea. Futhi vha ḓivha o vha a songo vhudziwa Dafita u tori vhonani ndo ni ṋea thoma ni ṋea muya wa vhugosi, ndo ni ṋea muya wa maanḓa. O vha songo vhudziwa muraro, ndi riṋe vha testamende ntswa ro vhudziwaho. Mara houḽani o tou zwi ḓivha uri mudzimu wa Yakobo, mudzimu wa Isaaka ndi ene o no ḓo ndamulela, vhunga o ndamulela hangeini a ima a vha na tshivhindi. Kha ri ḓe ima ri vhe na tshivhindi, ri vhe na mafulufulu o no nga a Dafita, ri vhe na mafulufulu o no nga a Daniele, we a ima naho ndau dzo fhedza maḓuvha mararu dzi sa ḽi a thi uya poswa, a ri zamani ni ḓo vhona. Vha tshi zama u mu posa, Yehova a ri naho hu rafu, nṋe ndi rafu u fhira rafu heyi. A mu ṱanganedza, ndau dza mu vhona sa khonani, nḓala i hone, ngauri a huna muthu wa lutendo ane a tshi vhidzelela Yehova a sa mulamulela. Nṋe ndi khou ri vhana vha khotsi anga,
ndi tshifhinga zwino tsha uri rine ri ime nga lutendo. Ari ḓo ima nga mafulufulu no nga Jehoshaphat. Ari a tshi vhona zwori ho vhifha ho vhifha a vhudza vhawe ari ari ṱoḓe tshivhana tsho shavha. Ori ho vhifha ari gidimele thembeleni. Ari gidimele thembeleni. Ari kha ri ḓidzime. Ari stope mishumo yoṱhe ri gidimele thembeleni. Vha ri gidimela thembeleni vha tshi amba na mudzimu ngo vhuya dzhema tshifhinga. Vhori vha tshi tori vha tshi mu humbudza zwe mudzimu amba ari hai ho ndo ndo dzhia ndi yanga zwino. Ani levelaho u levela nṋe. Ari mi vhana vha khotsi anga ri ari levelaho u levela Yehova. Ari huna scripture ka Luisimane chinori whoever contends with me is contending with you. Hoyo ane aimedzana na nne u imedzana na mudzimu ngauri nne ndo khunyelela kha Kristo Yesu ene ane ava ṱhontha vha musi vhoṱhe na vhoṱhe vha mana. Zwino ndi kuri vhana vha khotsi anga kha ri ḓori ri ṱuṱuwedzeye ri songo farwa nga nyofho ri songo tenda nyofho dza ri ambarela ngori nyofho dzi ḓo ri tshela lutendo. Arali vhone hafho vhutshiloni vho vha vhono neta mani vho neta no nyama vha khou nyama ndi kho ri kha vho vhone ari vhe na tshivhindi ri mu bviselele. Vha vhona kha bugu ya Yeremia u tori na mbitselele ndi ḓo ni arava. Kha bugu ya Baiɓele u tou pfi idani vho iwe nga mafulufulu. Idani nga mafulufulu. Ina ndavha dza hezwi na ḓa nga mafulufulu vho iwe khulungeleni ya tshilidzi ni ṱanganedze muthu ni ḓo lamulelwa zwo fanela dzinani ḽa Yesu. Zwino kha ri rio lamulelwa zwo fanela. Khou tama u fhedzisa navho vhana vha khotsi anga na musi nga u vha ṱuṱuwedza nga bugu ya Psalm 23. Hei ndima na vhone vha nga vha vho i ḓowela. Hei ndima na vha nga vha vha tshi i ḓivha. Hei ndima na vha nga vha ḽiṅwe ḓuvha vho ita sa nyalelwa tshikoloni. Mara na musi kha ri ḓo i lavhelesa lwa tshimuya. Kha ri i lavhelesa lwa tshimuya uri ri vhe na mafulufulu ri khwaṱhe ri vhe na zwo ri imaho phanḓa. Tshiṅwe na tshiṅwe tsho vhemaho phanḓa ri vhe natsho. Iri Yehova ndi mulisa wanga a thi nga shayi tshithu. Khou tama uri vhone na nṋe ri dzhie ndima na heyi ri i lavhelese lwa tshimuya. Vha vhone Yehova sa mulisa wavho ane musi vha naye vha nga si shaye tsireledzo. Vha nga si shaye ndamulelo. Vha nga si shaye phoso. Vha nga si shaye mano. Vha nga si shaye vhuṱali. Vha nga si shaye nḓivho dzinani ḽa Yesu Kristo. Yari u ndadza mafuloni avhuḓi u nyisa maḓini a vhawela. U netulusa muya wanga. Muya wavho wo netaho Yehova kha u netuluse. Yehova kha u netuluse a tshi vhona lutendo lune vhone vha vha nalo. Yari na u nda tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufuthi yo vhuvhi ngauri u na nṋe. Hu thonga yawe hu mbaḓeaho zwone zwine zwa mphumudza. A mpha zwiḽiwa maswina anga kha vha ḓo vhona provision ya mudzimu vha itela. Kha vha ḓo vhona nzudzanyo ya mudzimu vha itela. U mpha a u khou pfi u ḓo a u khou pfi u mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona. Swina ḽavho a si muṅwe muthu ane vhone vha muhumbula. Swina ḽavho ndi diabolo ane ngori zwawe zwo no vhilingana u khou tamba uri mashango a ḽi vhilingani. Mara ri khou hana nga dzina ḽa Yesu. Khou hana nga dzina ḽa Yesu. Mudzimu kha shume kha shango heḽi a tshi khou shuma nga nṋe na vhone dzinani ḽa Yesu Kristo. Zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu maḓuvha oṱhe a vhutshilo. Kha vha ḓo amba na nṋe vhone vha ri zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga. Ndi tshi vuwa nga matsheloni zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu zwa mphira phanḓa. Ndi tshi eḓela zwavhuḓi na zwivhuya zwi ntsala murahu zwa mphira phanḓa. Khou pembeledza uri ndima na heyi kha vha i dzhie na musi vha i vhale lwa tshimuya. Vha i vhale vha tshi khou i elekanya muyani wavho. Vha tende u humula vha ri phanḓa tshifhaṱuwo tsha Yehova vha pfhe uri mudzimu a tshi fhindula uri mini. Vha ḓo pfha tshilindwa heyi ndo i dzhia ndi yanga. Ende vhana vha khotsi anga a ri ime ri songo nyama ri songo shushedziwa
kha ri imela u khwaṱha nga dzina ḽa Yesu. Ndi humbela uri dzhie tshifhinga hetshi ndi livhuwe Murena. Khotsi vha ṱaḓulu ndi khou livhuwa muya mukhethwa, mueletshedzi na mufunḓedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho, ane misi yoṱhe a ri humbudza zwe vhone vha amba. Ri a livhuwa zwi ḓivha zwori a vho ngo ri fha muya wa nyofho, vho ri fha muya wa maanḓa, vho ri fha muya wa lufuno, vho ri fha muya wa tsha vhuhulwane, vho ri fha muya une ra vhidzelela ra ri Aba Khotsi. Dzina ni ḽihulu ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Fhungo ḽavho heḽi Baba ndi khou rabela uri ḽi vhe na mushumo mbiluni ya muthu muṅwe na muṅwe a ḽi thetshelessaho. A ime nga lutendo a ri ndi na Yehova zwoṱhe zwi a konadzea. Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa Baba ri a livhuwa. Amen. Ndi tama u khunyeledza navho ndi ri ndi khou vha pembeledza vho nga dzina ḽa Yesu. Songo ndi isa ṱhoho na fhasi, a songo nyama. Thabelo yavho ndi tshiṱambo, mulomo wavho ndi bako ḽavho ḽine vha shavhela ngomu. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi a